Ai, Pili, moi boa tarde. Moi boa tarde, Rocío. Moi ben. Xa desexando comenzar. É que vaya programón, imos a teros enxuntos, Totalmente. Pili, falando do Salazar, é que menuda saga é que temos de artistas, porque claro, é que non solamente están os chunguitos, Salazar ou as Azúcar Moreno, polas que hoxe nos vas cantar, Pili. Por suposto, Rocío, porque escoitar as Azúcar Moreno xa alegría, ganas de cantalas. E tamén hai que decir que falaremos da polémica que houve cando foron a actuar a Eurovisión nos anos 90. Contarános todo, José, que vai estar esta tarde aquí. É que iso foi, Pili, Yo madre sei, mía, sí, ten sí. moita tela que cortar e iso, en fin, falaremos deso esta tarde. Ai, Pili, espera. Que? Que me están dicindo por auricular que xa está chegando. Xa está chegando, pois venga. Que fago? Vou Vai, por el, vai. Pili. Lembra que temos hoxe Special Edition do Cambiamos. Hoxe temos un cambiamos. Temos un cambiamos moi, pero que moi especial hoxe, porque como sabedes que vamos a facer o cambio a nai e máis a filla. A ver, Ro, que ten aí, que xa chegou. Xa, pero que cochazo, ¿no? Que vaya cochazo. ¿Qué tal, cómo estás? Guai. Ahora falamos así un poquillo, ¿no? Todavía non estamos en... Como cada fin de semana, Pili e eu, pois non podemos estar mellor acompañadas cos mellores colaboradores da televisión. Magda, Manel, moi boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Que pola bancada nova, Belén, Javi, como estades? Boa tarde. Entregadísimos xa van practicando. Estamos, sí. Mira, xa sei eu tamén. que ti tiñas que saber. Contratada para o grupo. Vale, pois vou tranquilamente. Este ano Benidorm Fest. Sí. Claro, é que a primeira pregunta é obrigada. Somos moi fans hoxe aquí da saga Salazar, sí ou non? Bueno, sí. qué pelazo. Qué pelazo, sí. Sí, qué pelazo. Pelenaza. Es que tengo pelo por todos lados. Yo no sé, parece una maceta. Qué marcha aquí, Que nos gusta aquí a música todos los fines de semana, es así, ¿verdad, Sí, Pili? ole. Todos los fines de semana. ¿Verdad? Sábado, Todos los fines de domingo, semana. esto... Mira, estos momentos no tienen precio. Estos momentos hay que vivirlo. De alegría, de felicidad, de todo. Que sí, porque que sí. en la vida hay muchos problemas. Totalmente. Hay que estar alegre en vida, porque esto da vida. Que sí, que Nos sí. faltan unas porras, las que nos gustaban tanto comer a Pero a vos esta con hora, café. a esta hora. Perdona, son las 5, pero si son las 4 de la tarde. Unas porras con cafeliño de Anai, con chocolate. Claro que Con sí. chocolate, claro, por supuesto. Sí. Perdona que cho diga, pero en realidad é moi tímido. Isto é unha coraza, eu que o coñezo ben, en realidad é moi Y tímido. te tienes que tomar un par de copas para perder un poquito La vergüenza. Eso. Que si no, no te atrevías. Bueno, cántame. Vente con nos. Ven pa aquí. Ven. Voy para allá. Sí. Se o micro xa forma parte tamén da da decoración da mesa. Aquí, Esto que todo decora. Esto José, como se gracias. estivésemos nun tablao, entón, pois, pol uso de que es tío que vais saindo a No cantar. paráis de bailar, ¿eh? No, eu estou esperando a ver se me contratas de palmero. Ah, ¿quieres que te lleve? Home, un palmero de Ponferrada non habría moitos. Bueno, pues el próximo concierto te ves con nosotros. Veña, Bueno, conmigo. está firmado, Vale, está firmado. Ese tema, porque antes que estábamos falando do público galego, eu quero saber que tal palmeamos aquí. Fatal. Ti como artista, que opinas de como público, como tocamos A palmas? ver, toca las palmas. A ver, pero ¿qué toco? Pero dalle, En tía, rumba, porque si no- bulería. Voy a tener que emborrachar. Porque si no, La mujer hay que hacerlo así. Eso, así. Moi ben. Bueno, mira. Maravilla, Hay que aprender, tenemos un mestre No que está mal, no aprender. está mal. ¿no? No está mal. No, muy bien. Está muy bien, está muy bien. moi Es que ben. aprender a tocar la pandereta. Bueno, eso... Bueno, logo ademais, advirto vos Y que la logo... zambomba también. Pero hay cosas comunes entre los fandangos. Logo, por certo, Claro. teño que advertirvos que imos asistir a un duelo aquí entre José Salazar e a nosa Pili Pampín, que hai nun puxéronse ring. nada, as luvas de boxeo e todo, porque iso vai ser para ver canto sabe José de música galega e Pili, pois do Salazar. Iso vai ser... Bueno, Pues una alegría muy grande, estar ahí. De vivir en una de estar barriada, aquí, de pronto de ver aquí. claro.
pues claro, te da pues yo qué sé, el subidón. Porque vosotros fuisteis los primeros en tirar a la familia para arriba, ¿no? Hombre, claro. Sí. Y de pasar de vivir donde vivíais al principio, pasasteis a vivir a una casa en condiciones. En condiciones, y pues ahí empezamos a ganar dinero, nos compramos nuestra casita, y nuestro piso, nuestras cosas, y vivimos bien ahora, gracias a Dios. É que eu quería seguir falando dos chunguitos, pero que Pili levouse a José que quere xogar aos garbanzos, Pili. Eu quero dar cartiños, Rocío, que para iso estamos todas as tardes aquí, para dar garbanzos. Bueno, Pilar. Escoita, José, escoita su voz por aí. Sí. Hola, José. Hola, ¿qué tal? Garbanciña aquí presente. Se llama así, Garbanciñas. Garbanciña. Garbanciña, sí. Encargada de contar los garbanzos. Muy bonito el nombre, Garbanciña. Sí. Es la Quincordia en el programa también, Muy José, bien, muy ¿sabes? bien. La No es ni Quincordia. caso, esa señora ni caso. Sí, lo que yo te diga, José. Vale. Mira, yo tamén ben acompañada, Pili. Moitas gracias. Ti sabes xa canto temos acumulado? Pois creo que hai sobre 300 euros, No, non? sobre non, 290 euros. Bueno, eu quería dar 10 euriños máis, pero tampouco pasa No, nada. no. 2,90, non? Exacto. José, ¿tú has visto de qué va el concurso? No. Pues la gente llama al programa y ten que adivinar cantos garbanzos hai aquí na urna. ¿De cuántos hay garbanzos? Cantos garbanzos hai? Aquí, en este sobre... A ver, José, así Antenotario. rápido. ¿Cantos dirías que hai? Cantos dirías que hai, José? Pero todos. Sí, claro. Home, están todos contadiños. Date a volta, Espera, es que lo estoy mirando un poco más o menos así. Sí, a ver. Así, a decirlo así. Sí. Aproximado. Non Venga, me que te arriba, llevo. número abaixo, non vas levar o bote, 1 millón. 1 millón. Dios mío. Bueno, tantos. ¿No? Non me dou tempo a contar tantos. Bueno, espérate un momento, que me he pasado. Espérate. Mira, vou che dar unha pista, que é a pista que sabe o público. No, hombre, pero aquí hay garbanzo, aquí hay tela, Aquí ¿eh? hay, Vamos, parece que no hay, pero hay garbanzos aquí, ¿eh? hay. Está entre 60.000 y 63.000. Entre 60.000 y 63.000 está. Espérate, que calcule. 60.000. Hai máis. Hay más. Veña, vamos con unha chamada. Vamos anda, que con vos una llamada, a ver tedes si hay toda a suerte, tarde. Venga, vale. ¿Te parece? Vale. Hola, muy boa tarde. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal está? ¿Cómo se llama? Bien. Rosa González. Rosa, ¿desde dónde nos llamas? Tui. Desde Tui. Hola. Sí. ¿Cuántos garbanzos pesas que hay en la urna, Rosa? 62.900. 62.900. ¿Garbanciña? Sí. 60. Cantos dixo, perdón? 62.900. Andalle cerca, Sí. Pero hai menos garbanzos. Hay menos de 62.900. Sí, correcto. Rosa, estás atendendo, non? Tes outra oportunidade. Dalle, menos de 62.900. 61.970. ¿Cómo era o número? 61.970. 61.000. 970. Sí. Hai máis garbanzos. Hai máis. Estamos preto. Ay, Rosa, canto Vale. sinto. Rosa. Un bico pa tui. Chao, bonita. Vale, gracias. Síguenos chamando, ¿vale? Moi Bueno, atinada, ¿qué? Moito máis atinada esta señora que José, Sí, bueno, sí, pero bueno, vale. José é a primeira vez que ven. Vale. Entón- Temos máis chamada, Garbanciña? Bueno, espérate, Pilar, que Ai, os xa cosos de espera. Palacio van despacio. Ai, bueno, muller, eu que sei. No, é que estás aí, unha ansia. É que eu veña quero chamada, repartir veña xa, chamada. ahora xa hai 300. Ven, como había Claro, 300. 300 euriños Ahora xa hai xa. 300. José, ti pensas que me poden ter a min unha semana enchendo a urna de garbanzos? ¿Cómo? Porque no te entiendo, Que ¿eh? lleva toda, que le cuesta una semana llenar la una de Contalos, enchela non, contalos. Bueno, contalos, é verdad. Claro, normal, claro. Sí. É o que ten que facer tamén, non vas pensar que fai outra cousa. Chelos. Pilar, tampouco que mañan é domingo, Pilar. Xa sei que é domingo. Háblame en castellano, Hai que no te chamada? entiendo. Hai chamada ou non hai? Non hai chamadas, Pilar, non hai chamadas. Non hai chamadas. Bueno, No. pues continuamos, Rocío. Deixámoslo para máis Pero tarde, sigue que esto, llevamos a sigue, facer. sigue esto. Sí, despois que seguimos xogando. Vente, José. Divide a mesa, Vente. Garbanciña. Digoche unha cousa, como se nota cando hai invitados, Estás moito máis amable, Sí. Coa xente da fora que ven, Mira, Garbanciña agora non me escoita, agora non quere escoitar. Mira, tía, Non quere Faise escoitar. xorda. Claro, fai que non lista. escoita. Pili, que a nosa moi ben Garbanciña... apuntado, Alejandro, son lista, non xorda. Non sei o que di, Non hai porque como quedei que sin retorno, espera, non vai a Garbanciña. Pili, defendo cheo, non te preocupes. Non hai como creerse o que un non é. Ai, ai, ai,
ay, que esto vaya a ir a peor, esto Sí, vaya a peor, esto sí, vaya a peor. Vamos a sí. tratar de tranquila, vamos. Efectivamente. Vamos por diante que aquí a nosa Pili Pampín vai nos cantar por Azúcar Moreno. Aí a vedes que estivo aí ensaiando esa coreografía de bandido. Que pasou cando as Azúcar Moreno foron a Eurovisión? Estivose a punto de liar pardísima. Bueno, estamos vendo vos aí en pequeniño. Madre mía, o que nos agarda esta tarde. Eso que Rocky Balboa. Eso é cine, é a nova película. É a nova película. Rocky un aprendiz aí ao lado de Pili e José Salazar, un a cada lado do ring, que en sus intres, madre mía, Rocky madre mía. 7, Pampine versus Salazar. Ti estiveches en clases de boxeo. Madre mía. É a primeira vez que poño os guantes na miña vida, pero xa estou collendo junto, Vais a poñer a cousa chunguita, Isto vai ser estou chunguita, collendo, efectivamente. por si acaso non compro Bueno, vacas, estos serán uns instantes. Se temos Special Edition en Suntos, eu quero empezar saudándose a María, a nosa estilista. María, porque hoxe vai ter, creo que doble traballo, Creo que estou sudando xa, ainda non empecei, Ainda non empecei. Pobre. Porque, Dios mío, digo, hasta as 8 menos 10, teño que ter estas mulleres listas. Teño que facer un cambio espectacular, teño que deixalas guapísimas. Se o consigo, Pile, o xamón, merezco xamón, No, José María, Estamos é que, vaya se vos reto, parece, imos lembrar o que pois efectivamente tiñamos unha conta pendente, así que vos parece se recibimos no plato de Xuntos cun forte aplauso a Milagros e a Lourdes. Maravillosas, de verdad, benvidas, que alegría, guapísimas como sempre. Pois sí. Subides as... Bueno, pois veña. A modiño, que non temos prisa ninguna. Se aquí vamos a votar hasta as 8, verdad, Pili? Non temos prisa. Ninguna. Como vai arreglada, Sí, non, hoxe teño cena seguro. Aí me gusta, Esta que busque. Ti estás buscando. Teño que buscar, Bueno, porque ven comigo. malo será que non encontremos hoxe. Maravilla o micro. Bueno, sí, y vea, como Vamos ti alá. Milagros esto sa controla coñeces un pouco como máis. vai. Mira, poñemos o contador, claro que sí, poñemos o contador. E Milagros, contanos hoxe por que te apetece facer este cambio ademais tan especial coa túa filla. Bueno, porque quero verme de outra forma. Estou sempre... Xa o contei outro día. O meu pelo tan rizo, quero un poquinho máis liso, se pode ser, se me fan o cambio, claro. Para verme de outra forma, case sempre de vaqueros, zapato baixo. Hombre, claro, é máis cómodo. Pero dixen, bueno, a ver, se me encontro de outra forma cando me fajan o cambio, é máis saber se jano a cena, claro. Senón o marido non me vai a levar, Como que Bueno, non? é moi emocionante, non sei como está vendo aquí o xurado, Pili, Belén, O cambio- María, ver a nai e filla xuntas O aquí. cambio vamos a facer, pero a me tante que levar. claro. A cenar co cambio e sin E sen cambio, cambio. Ai, sí. E sen cambio. E sen cambio Pero tamén. Co cambio me dixo que sí. Que fora cambiada, senón que non E ves, Ui. e ves con túa filla que tamén queres un cambio para ela. quere ela un cambio. Un Como cambio. Outro día preguntaronlle e acertei. Eu, claro, Mira, ao vou- elegirme, vou ao collas. elegirme, pois eu tamén, pois dixen, pois eu tamén quero un cambio. Claro. Entonces eu quero, a ver, que me van facer, e bueno, eu tuve o pelo moi largo, cortei no curtiño, puxeno de color chocolate, puxeno rojo, pero non me vin. Entonces ahora pois quero ver que deciden aquí de verme. Claro, é que, a ver, eu vexo vos as dúas, María, que teñen, que teñen moitas posibilidades, non? Mira, vais a de Daida Peana, porque, ademais, ose como xa temos cambio asegurado, que temos ose cambio dobre en xuntos, tranquilas, que Oxe, collo están o elegidas, micro. sí, Non sei si, o Xa que non temos que saben, elixir. claro que Estamos sí. Claro que sí. A mí o que me encanta que charlemos con elas, porque eu creo que tedes unha historia, verdad, moi fermosa. Ti, ademais, que me pareces de verdad un exemplo fermoso, que ollos máis bonitos ten, verdad? Ten as dúas, as dúas. De superación, en fin, pues de gañas eso de estar guapa, de vivir, de Sí, todo, ¿no? Hombre, claro, isto teño ganas de vivir, e de estar guapa, e de todo. Claro que sí, Belén. moi Sí, emocionada. porque eu entendo que ti tes esclerosis múltiple, pode ser? Sí, Non sei cando te diagnosticaron e como foi para ti. pois foi no 2017. 2017. Sí, por aí.
Entonces eu a conta deso, pois, a ver, eu vou indo, eu vou estando, bueno, pois vou facendo o que vai podendo, vou andando como podo. A min deronme hora para andar con esta muleta de 4 patas. Cantos anos tes, perdona? A ver, así me adivinas, cantos? 30 bueno, está ben. 8. Bueno, podirme poñer 25. Bueno, 48, me acaba de decir tu Ana. Ana chivando. Eres moi xoven, eres moi xoven. Ya, claro, bueno. pero cando me diagnosticaron, que debía ter? No, non é iso. O problema non é esclerosis, porque a esclerosis múltiple pois aínda se poden mover, porque nos conocemos xente que traballa, que se defende moi ben, que pasa ela te colle o cerebelo. O cerebelo. Entonces, claro, non a deixar. Non se deixa coordinar os movimentos. Claro, É maravilloso que esteas aquí. Pois É o sí. que dicía Rocío, é un exemplo para toda esta xente. Pois sí. Eu creo que xa, pois ao final eres super guapa por dentro. Totalmente. E agora por fora, pois aínda vas a selo. Eu creo que máis imposible, pero polo menos vai reflexar esa belleza que tes. Eu creo que merecen, María, que as poñas, pero guapísimas. Claro que sí, de feito pido un fortísimo aplauso para as dúas. María, pídoche que nada, é que María ten moito traballo esta tarde, así que deixo vos nas maravillosas más de María. Nos quedamos nas delas. Nun ratiño vemos ese cambio, a ver que quedaderes eso máis guapas aínda, verémolo ao final do programa, como sempre. Bravo, chicas, Un aplauso moi grande. Muai. E agora toca o turno de falar das túas irmás, de Toñi e de Encarna, Azúcar muy bien, Moreno, muy bien. que por certo dixeches de que viñas, o sea, aquí les dijiste que venías. No, no he dicho nada. Ai, Pois que chamen, que que a ver se chamen. están vendo, se collen aí polo satélite a No son de Televisión de Toñi. Galicia. Sí, que chamen, por favor, Claro. que chamen a Azúcar Moreno aquí ao programa. Vamos. Xuntos, estamos desexando escoitalas. nos Pois sí, devoren outra vez. que nos devoren, claro que sí. Además, bueno, imos a escoitar A Toñi e Encarna, a por Pili suposto. Pampín cantando ese temazo de Bandido e algún máis. Pero o que me pregunto é unha cousiña, non estaba aquí Alejandro Macías? Onde foi? Sí, non sei. Alejandro, onde está? De verdad, eso digo yo, ¿dónde está? Bueno, non irá a cantar, non irá a cantar. Aquí non se escoita, Se escoitará na casa, pero así non, Muy bien, eso es. Eso es. ¿Dónde está el técnico? Madre mía, madre mía, madre ¿Qué le mía. pasa a este Pero señor? eso fue el fallo, No, é que así non canto, Por qué? Non se escoita base, así non canto. Ai, non, pero vas cantar. Claro. Deixo, tío. A ver, ia cantar, pero se non se escoita, non podo. chover. Se escoitará na casa, pero non. Claro. A ver, Que non Moitas gracias, pero antes de cantar Tania máis eu, vamos dedicarlle esta canción con Home, moito por cariño, suposto. porque esta semana fixeron 48 anos de casados, Amada e Andrés, e a canción que di Hoy tengo ganas de ti, Amada, por favor. E como se levantou Andrés, Levantache esta Andrés. Claro. Ai, ves, Eu pero creo que tengo quería- ganas de ti. Quería lle dar un bico fijo. Ai, Que se vi que non. Que se vi que se vi que. Vamos, Andrés. Que se vi que, Ay, pasa. que se vi que. ¡Viva el amor, viva el amor! hoy tengo ganas de ti, Mada. Vámonos. ¡Qué maravilla! Vamos allá. Fuiste ave de paso y no sé por qué razón me fui acostumbrando cada día más a ti. Los dos inventamos la aventura de este amor. Llegaste a mi vida y por fin te vi partir. Sin decirme adiós, yo te vi partir. Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino y que te sientas mujer solamente conmigo. Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti. Quiero
tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti. Bonita. Tania Beiras. Bravísimas, Tania Beiras, Pili Pampín. Que non vai ter ganas. Sí. Andrés, non te me poñas celoso, É que eu non me canso de dicilo canto arte temos neste programa, José Pili Pampín, a muller que te sai o teu carón, é que é un Hay que tener ganas para artistaza. todo, como digo yo. Para todo, Para todo, hay que tener ganas. É un artistaza Es que una disfrutamos fenómena. cada fin de semana. Hai que ter ganas e arte. Sí. Porque eu por moitas ganas que Bueno, lle poña... claro, unidad. Hay que tener ganas y tener arte, claro. Sí, sí. Bueno, arte, falábamos Y sabiduría. De sabiduría. Tamén. Moitas veces, Pili, falamos neste programa cando hai unións, pero que Totalmente. cando aínda por riba é a familia, pois é que é moito mellor, non? É máis bonito todo queda na casa, efectivamente. Claro, é que a ¿Sabes qué ver, te digo? Si llegan a cantar, Un desastre. un desastre. Claro, Pero como son profesionales y saben, lo cogieron y se fueron. Y mujeres con carácter para hacer eso, porque hay que tener Y lo carácter. hicieron para- muy bien. É que, a ver, bueno, hai que decir tamén o do vestido. O dos vestidos tamén, que esos non eran os vestidos que iban a poñer. Enseguida falaremos diso. Non, é que pasoulles de todas Todo. as firmas ese día, que podía pasar algo máis. Sí, Non. sí, sí. Bueno, pues Canta. que ¿Qué quiere cantar una canción de las vuestras? Venga, cántala. Bueno, o que está por vir Pili Pampín, José Salazar, aquí o Taino do Chunguitos, o que temos toda a tarde no programa, que van a protagonizar a batalla definitiva. Bueno, eso, Rocky aficionado, estamos diciendo aquí, eso será nada. Enseguida veremos en qué consiste esta batalla. Pero antes, o prometido é deuda, o dicíamos antes da publicidade, Pili Pampín está preparada para lembrarnos ese exitazo das Azúcar Moreno que a levou a cima de Europa, Eurovisión. Bandido, Pili Pampín. ¡Bravo! Vamos a volver a empezar. Pasóme igual que con Azúcar Moreno. En Eurovisión. Bueno, pasó lo mismo. ¿Qué queres? Estamos recreando momento. Hombre. O sea, si o previmos, non pode facemos mellor. O sea, fantástica. Os teus pés, viva a Azúcar Moreno galega. É que Si non encanta, está me ben o encanta. playba, eu non canto. Moi ben. Claro que sí. Ole, Pili, claro que sí. música, Unha yo no pasada. Foi unha recreación mala, Sí. pero unha recreación. No, isto é unha pasada. Claro que sí. No, é que é verdad. Pero mira, volve para atrás, Ai, non fun para atrás, Sí, é sí, verdad. sí, e volve a entrar. Ti Ahora presenta volvo a outra vez, entrar. veña. Ti presenta Que outra vez. facemos? Facémolo dende Sí, o claro. principio. Vamos outra vez, isto foi un ensayo, sí. Moi ben. Pois claro que sí. Non hai. Non, isto foi, Ai, pois que aquí bo. do equipo de Xuntos somos así. Si o queremos facerlo, non sale. Veña, un aplauso para Pili Pampín. La luna me embrujó y me llevó hasta ti, veneno del amor que yo viví feliz. Y aunque mi pecho ardió y me abrazó la piel, me supo dulce como la miel. Tus ojos bandidos robaron con fuerza la sangre y latidos de mi corazón. Tu ausencia en mis noches provoca un lamento, suspiros y llanto y oscura pasión. ¡Vámonos! ¡Vámonos todos! Y ahora cada vez que de mi lado te vas, siento el dolor crecer más y más. Tus ojos bandidos robaron con fuerza la sangre y latido de mi corazón. Tu ausencia en mis noches provoca lamento, suspiros y llanto y oscura pasión. Tus ojos bandidos, ¡vámonos! ¡Ole!
público de Eurovisión, sí, señor. Vamos aí, outra día, que está así. Encántame porque fixemos actuación coa recreación incluída. O sea, esto vai todo no pack. Bueno, temos a nosa diva aquí de Xuntos, Pili Pampín, preparada no escenario para cantarnos de novo por Azúcar Moreno. Un aplauso forte para Pili Pampín. Mi tiempo vacío de aventuras más y mi mente ha parido nostalgias por no verte ya y te haciendo el amor te he nombrado sin quererlo yo porque todo lo que yo busco de tu sexo amor hasta sueños he creído tenerte devorándome y he mojado mis sábanas blancas recordándote. En mi cama no nadie como tú, no he podido encontrar la mujer que dibuje mi cuerpo en cada rincón sin que sobre un pedazo de piel. Ay, ven, devórame otra vez, devórame otra vez. Es que es obvio que sabe tu cuerpo que el vigor va guardar para ti. Ay, ven, devórame otra vez, devórame otra vez. Que tu boca me sabe a tu cuerpo, desespera mis ganas por aquí. Qué maravilla, qué temazos estamos lembrando hoxe das Azúcar Moreno, do chunguito, o que nos queda de programa, pero que antes chegou o momento que estamos anunciando todo o programa, ese momento da batalla entre Pili e José Salazar. Que en que vai a consistir? Bueno, pois que neste programa imos a comprobar canto sabe José Salazar, el taíno de los chunguitos de música popular galega, e imos a ver canto sabe a nosa Pili Pampín da historia dos Salazar. Así que comeza unha nova edición de Atrapámolo se podemos, Special Edition. Pois estamos aquí, Belén. Ti contarás que imos facer as escaleritas. Aquí me vello porque voulle explicar primeiro a José, porque seguro que está pois mirando estas escaleras e non entende moi ben o xogo. Temos un programa aquí en Galicia. Que tengo que quitar la bombilla. Sí, efectivamente. No, temos un programa aquí en Galicia que chamase Atrápame se podes. Eles teñen un pouquiño máis de presuposto que nós, entón teñen unhas escaleiras máis grandes, pero bueno, aquí facemos todo con moito amor. Así que ímonos colocar un aquí, Pili. Eu aquí. E polo outro lado. Sí, isto é unha batalla. Isto con colocar ti. Entón, vou facer preguntas. Unha pregunta vai ser para ti sobre a cultura musical galega. A outra pregunta vai ser para ti sobre a historia dos chunguitos. E se acertas esa pregunta, tedes que subir un escalón. Vale. Vale? Cuidado, Pili, por favor, non caigas. Esta vez se podes non caer. Teño aí Alejandro facerse un esguince. Básicamente. Isto é así. Básicamente. Vale. Así que vai para José a primeira pregunta. Vamos a ver si la acierto. Venga, va. Un aplauso para José, por favor. Claro que sí. Claro que sí. A ver. Que famosa ou famosas cantantes galegas cantan o tema de O Galo? Opción A, Pili Pampín. Opción B, a famosísima Ana Quiro. E opción 3, a xa historia deste país, Tanxugueiras. Pili Pampín, Ana Quiro ou as Tanxugueiras? Ella. Pili Pampín é correcto, por suposto. Moi ben, moi ben. Un escalón. Moi ben. Pili, vas perdendo, Xa sei, ainda non me fixaxe ninguna pregunta. Pero xa vouche preparando. A pregunta para
Pili, completa a seguinte canción de Los Chunguitos. Me sabe a humo, me sabe a humo. Opción A, los pitillitos que yo me fumo. Opción B, los cigarrillos que yo me fumo. Opción C, los cigarritos que yo me fumo. Me sabe a humo, los cigarritos que yo me fumo. Me sabe a humo, me sabe a humo. ¡Correcto! Los cigarritos que yo me fumo. Muy bien. Muy bien, Pili. Tengo que subir. Ahí va. Bueno, primero... Un aplauso para Alejandro que venga aquí a ayudar a Pili. Se lo pidió él. Bueno, Sí. Qué emocionante está esta batalla, Belén. Madre mía, qué emoción. Bueno, siguiente. Belén, a ver, ven Belén. aquí conmigo que si no non vexo, Me por voy favor. por aquí, Sí, por aí favor. ponte que si no non Vale. vexo eu. A terceira pregunta. A ver, que para Taíno, ¿no? José, Para sí. mí, ¿no? Sí. Sí, ¿Con atención. qué canción pechaban o famoso programa de Luar? ¿Con qué canción? Cerraban Ah, el famoso programa de Luar. E a cantaches Opción moitas veces. número A, a saia da Carolina. sí. Opción número B, apago candil. E opción número 3, vaite lavar por cona. Está chupado. Apaga Candí. ¡Correcto! Muy bien. Bueno, bien, bueno, muy bien. esto... Muy bien, Otro escalón. Sí, cuidado, Tranquilo, tranquilo. Empieza ya a moverse. No pasa nada, no pasa nada. Imos con Pili. Yo no sé si fallar. Pili, siguiente pregunta. ¿En qué banda sonora participaron? ¿De qué película? Perdón. ¿La banda sonora de qué película participaron los Chunguitos? A ver. 1. Perros callejeros. 2. Yo, Vaquilla. O 3. Navajeros. Ay, pues No lo sabe. ¿en qué película participaron? Alejandro Banda Noncibes. sonora. ¿De qué Alejandro película fixeron a banda Noncibes. sonora? Perros callejeros 2. Yo, el Vaquilla. O Navajeros. Pues eu creo que Perros Callejeros 2. ¡Correcto! Alejandro... No se mira otra. Ai, dixena para non subir, Alejandro, ademais de axudar a Pili, non estará chivando ya a Pili a resposta. Es que está aquí Alejandro, que ya sabe todo de cine kinky, e anda por ahí. No, pero eu fixo a propósito que quería... Non Alejandro quería se subir. sabe todo. Ay, qué emocionante está esto. Veña, Belén, Veña, continuamos. seguimos completando canciones porque agora José tes que completar a seguinte canción galega, que di así: ondiñas veñen e van, non te embarques rianxeira, que te vas a... Opción número A, namorar. Opción número B, marear. Opción número 3, naufragar. Alejandro, non chives. Alejandro, cállate, Alejandro, por favor. Joder con Alejandro. Que se escolta. Macho, está chupado, si yo sé cuál es. Canta. Ahora nos ha olvidado, coño. Non te embarques rianxeira, que Te vas a marear. Madre mía. Non te vayas, rianxeira, que te vas a marear. Ole. Esto está muy emocionante, Pois sí, un Belén. aplauso primeiro para José porque acertou todas sobre cultura galega, así que demostra que sabe moito da nosa terra, claro que sí. E agora a ver se Pili pois sabe o mesmo da familia Salazar. Arriba con ella. Pili, última pregunta. A ver. Quen creou o nome Los Chunguitos? Sí. Cuidado porque pode ter trampa, eh? Sí, Vale. vale. Opción número A, un dos seus mellores amigos. Opción número B, o seu representante. E opción número C, a súa familia. Iso non No, é é no que vídeo. dixemos antes. Pero oh. pode ter trampa, Pili? Bueno, pues Ao mellor non foi a primeira decir persoa. a súa familia. Correcto, intenté despistar. Tengo que subir. Ay, Cuidado, cuidado. Ay, Ahí agárrate. está, por favor, Pili. Ay, madre mía. Pero un aplauso para os dous. Un aplauso. A ver, así vos vais a Moi ver. ben. Pero unha cousa, Belén, como desempatamos Hai que esto? desempatar. Porque, a ver, é que temos que ter un gañador. Hay un empate, no sé. hay un empate. É que É que hai un empate. Claro, hay un empate. Pues ¿Qué sí. hacemos? Que facemos, Belén? Pois o que facemos sempre xuntos que é bailar. O que mellor baile esta canción, gaño o concurso. Ay, todos Calla aí, por favor, a este temazo. ¿Por qué? Porque me está llamando. Ráchate aí. Quiero mi número de todo.
que este entroido dirección temos de que por un plus de peligrosidade, porque Pili a nosa Noé a semana pasada tuvo enfarillada hasta as orellas, e mira, hoxe escanchan un gol na cabeza. Con pelo hidratado, soy boísimo. Sí, pues vai ti, que todavía queda claro que sí. que no me aguantas, tía. No. Vale, me quedo, ¿no? Me quedo. Claro que sí, Bueno. por supuesto. De verdad que soy gente maravillosa, me gusta estar con vosotros. Qué bien. Porque soy gente entrante, soy agradable, de verdad, muy bien todo. Qué bien, estamos pasando ver Manel esta tarde, que ves ahí emocionado. A verdad que descubrir, bueno, tanto arte xunto, a verdad que dá moito gusto estar aquí, estar al lado deste home, que a verdad, e verlo cantar aí e dicir, pero vamos a ver. En directo, en directo, cuidadito que vi outros aquí que no. No, yo vi outros aquí que no, él cantó en directo. Totalmente. Ten bozarrón. Eso merece un doble aplauso. Eso sí. Y cantemos allí en un tractor amarillo. Sí, con una luz. Muy bien. Bueno, oye, si te pagan. Bueno, como cosa. Sí, claro. Eso fue al principio, ¿no? Eso fue al principio. Sí, hombre, claro, hace tiempo, hace años. No, pero cantemos los tres allí, los zunguitos, ¿eh? Digo, bueno, oye, pues si nos contratan y nos pagan, pues venimos. Pues donde sea. Quiero ser artista, juntos, o protagonista. Con peles farrapos, con todos entrapos, de estrella solista que fue suspirar. Juntos, quiero ser famoso, juntos, ser lo más hermoso. Firmar talonario sobre este escenario, pisar a diario alfombras de rosas. Juntos, por favor, compréndeme, quiero ser artista. Fantásticos, como sempre, o noso xurado de Xuntos Quero Ser Artista, Pili, Tania, Rubén, que os ademais están fantásticamente acompañados con José Salazar. Bueno, vaya imaxe temos esta tarde aí. Hoxe estamos super acompañados. Cos 4 aí preparados e dispostos. ¿Qué pasa? Pero buena que temos aquí, mismísima María Mera. Muy buenas tardes. Benvida. Moitas gracias. Pero bueno, esta irrupción aquí de repente. Aí me mandou o rexedor, sai ao lado de Rocío, encantada de estar aquí. Claro, que hoxe temos de novo Noite Xigante na televisión de Galicia. Sí, señora. Bueno, como foi a estrea? Pois moi ben, moi contentos coa acollida, a xente se está chamando para vir concursar despois de saber os premios que damos. Hombre, pois non me extraña, claro. Que sabedes que temos premios para o público, premios tamén pois para os 5 concursantes que temos cada programa. A semana pasada demos esa viaxe ao Caribe, esta temos viaxe a Tenerife, premios valorados en miles de euros e que a xente Bueno, claro, bueno, ben animada. Díxome un pasarillo, María, que hoxe iba a desater no programa. Quen será? Pode estar sentada nesa mesa, María? Pode ser. Quen pensades Vaya que? día hoxe, María. Vaya día temos, completo. Acabo aquí e xa marcho para lá, tranquila. Acaba Pili e ven para a Noite Xigante que arrancamos ás 10 da noite. Despois do telexornal ven Pili acompañado con Ortiga. Exactamente. Que efectivamente ímola meter en bastantes líos porque temos probas comprometidas para os dous. Pero que mañá ten programa, Sí, pero imos intentar que non pase polo Caldeirón, pero non prometemos nada, vale? Non prometemos nada. Ni se te ocurra. Bueno, e vía por aí María Jesús Castro tamén Sí, esta noite. sí. Bueno. Estamos moi contentos porque é a primeira vez que ven pues, este gran actor aquí a Galicia, aquí en Claro. Noite Xigante en primicia, e bueno, pues tamén o imos meter en probas diferentes, imos coñecelo un pouquiño máis de preto, e sobre todo pasalo ben e divertirse, que é o máis importante, que como vos facedes aquí Claro cada que sí. tarde É tamén. que as fin de semana están Sí, para iso, María, efectivamente. para rirnos. Pois nada, de da noite, verdad? 10 da noite, Noite Xigante, mandei a César alá para o Malicia, que tamén lle mando un bico desde aquí, que é unha sorte traballar con que él. mañá ímolo ter aquí. Por certo, tamén. Bueno, xa nos contará a ver se Pili acabou no E Caldeirón. hoxe levo a Pili e mañán mandamos a César para aquí. Vale, facemos así. Pois cambio. María, esta noite todos pegados ao televisor, a televisión de Galicia, Noite Xigante. Nada, todos pendentes. Moitísimas María. gracias a vos por Guai. convidarme un bico. Ata agora, Pili, vémonos. Hasta logo. Cesando empezar porque, José, digoche unha cousa, neste concurso, Pili, sí ou non, cada semana o nivel non para de subir aquí, Por suposto, a ver o que ven hoxe, porque
Sí, sí. Qué complicado, Aquí outra vez, temos además moi de todo, complicado. verdad, Rubén, cada semana. Estamos completiños todos os fines de semana. Baile, música, de todo. Estou desexándos a coñecer quen son os concursantes de hoxe. A primeira chamase María. Imos a recibila cun forte aplauso, María. Hola, María. Pero bueno, eu xa con esa sonrisa de points, non? Que maneira máis maravillosa de entrar. Así se entra nun plató, claro que sí. Así se entra con esa enerxía, con ese sorriso. Moi ben. Que ben. Que nos vas a facer? Vou cantar e bailar un pouco. Cantar e bailar. Cantar e bailar. Ves de Carballo, non, María? Sí, sí. Pues estupendo. Ai, que ben. Xa non é a primeira vez que vas a este programa, que ves a un programa de televisión, non? Como? Que non é a primeira vez que estás nun programa de televisión. No. Por eso entra así, Sí, como sí, a quen sí, pola sí, súa sí. casa, claro. Non nos ves a Cantos anos tablas tes, aquí María? xa, Cantos anos tes? 12. 12 anos. Oh. Aí. Bueno, e que nos vas a cantar? Acaba de decir un paxariño que onte foi o teu cumpleano. Foi o teu cumpleanos onte? En serio? Quen te dijo eso? Lo sabemos todos. Lo sí, sabémoslo todos. Moitos parabéns, cariño. Ai, Moitos grazas. parabéns. Ai, madre mía, que de cousas sabe aquí o equipo do programa, eh? Aquí non se poden ter segredos, que fantasía. Bueno, empezamos o noso concurso Xuntos Quero Ser Artista, semifinal, camiño aí da nosa final semanal dos domingos. Eu estou con María, que é a nosa primeira concursante, e mirade que xurado temos esta tarde, porque a nosa Pili, Tania, Rubén... Que ben rodeada hoxe. Están inmellorablemente Con José, ben el acompañados. taíno. Lenda deste país, José Salazar o Taíno, que hoxe quédase aí de xurado do noso concurso. Que Te voy a tal? escuchar, ¿eh? Que la voy a escuchar a ver cómo lo hace. Levas ademais o boli na man, tomando nota. Tomando nota, tiro en el boli. Do que fai Estamos en María. el colegio aquí. María, que coñecíamos un pouco a súa historia antes da publicidade, que canta, baila, fai de todo aí a nosa María. Estamos desexando escoitala, así que nada, o plató é teu. Pa diante. Un aplauso moi forte para ela. Quiero que todos hagamos palmas. Un día que no te quiero ver, he sufrido tanto por tu querer. Mentirosa, mentirosa, no vuelvas más, nunca más. Hoy tiene dueña mi corazón, no quiero más en tu falso amor. Mentirosa, mentirosa, no vuelvas más aquí, nunca más a mis brazos. Mentías cuando me decías que yo era solo para ti. Mentías cuando me decías que sin amor no eras feliz. Mentías de mí, te reías y te burlabas de mi gran amor. Mentías y yo te creía, me desusaste el corazón con tu mentiras. María Borja, nosa primeira concursante. Bueno. Que enerxía, non? Eu non me esperaba esta actuación para nada. Tampouco, Eu notei-te moi tranquila, María. Era sorpresa. No, eu, verdad, vimos carne de cañón de orquesta. De orquesta, é o que estábamos comentando, Estábamos Tania comentando máis eu. esto. Tiene una voz bonita, tiene una voz Moi, bonita. moi bonita. Moi bonita, pero que ademais é que unha enerxía xa cos pases de orquesta. Gustache a verbena, non? Sí, Notase, notase. E ademais, Tania, que fixo a canción súa total porque non se parecía en absoluto A nadie. a ninguén que cantara antes. O sea que perfecto por facer a túa. Moi Moi ben, ben, sí, sí. Grazas. Que ben. Genial. Que che pareceu a Pues ti? nada, que muy bien, lo hace muy bien la niña, la verdad. Ten talento, ten futuro, a que sí? Enhorabuena, tú sigue así que vas a llegar lejos. Ole, mira. Ole, mira que che di un taíno, ves? Claro. Pois nada, empezamos forte, ose o concurso. María, corra aí detrás do escenario. Moita sorte, ose. Vete si eres detrás del escenario, corazón me miraba aí, que hago? Que vayas aí con Yaiza,
que creo que además estás muy bien acompañada. ¿Te acompaño? Venga, que se ha quedado ahí. ¡Un aplauso! Bueno, que estás tú con Laura, con Víctor, os nosos seguintes concursantes. Que tal? Benvidos. Muy bien. Bueno, aquí pues estamos. aquí estemos. Que vides a facer? Vimos a bailar bachata. Bonito, co que me gusta a min a bachata é o pouco que sei bailar, claro. Pero é bachata sensual, coa parella. O sea, que subir a temperatura. Hai un pouco de peligro, sabes? Bueno, pero vos sodes parella? Sí. Ai, entonces... Claro que iba a decir peligro, ¿por qué? Peligro porque hai confianza e todo pode pasar dentro dun escenario, non? Ai, Dios mío, mira que estamos en horario de tarde, Estamos en horario de tarde. Eu teño que recoñecer que xa os coñezco. Ah, sí? Sí, porque participaron no programa de Eventos G, bailando tamén. Aparte de contar a súa historia de amor, que é moi bonita, é fermosa. É fermosa a súa historia de amor. A mí xa me deixaron ca boca aberta no Eventos G a ver o que fan. Ajá, pero Pili, é que deixáchesme con toda a intriga. Eu quero saber un pouquiño máis desa historia de amor. Ai... Que queres que che conte? Pois Nada. non sei, é que Pili estaba así con esa... Nada, levades moito tempo xuntos? Un ano niño xuntos. levades. Eu, bueno, tiña outra parella de baile, co que tamén bailaba bachata, así, era un amigo meu. El tamén tiña unha amiga tamén, e ao final coñecémonos, surxeu o amor, e ao final, pois, xuntámonos. Anda, o sea, que vos namorastes bailando. Claro, nos coñecimos bailando prácticamente. Nun pub de estos que de baile, nos coñecimos, tiñamos parella daquela, os dous. E foi deixalo, seguimos coñecéndonos hasta que surgiu. Madre mía, o que dá de sí o baile, Tania. Creo que a tarde promete. Eu estou desexando xa ver esa bachata sensual, Pois de eu verdad. tamén, despois do que acaban de contar, dende logo, un aplauso moi forte para Laura e Víctor. Voy a pedirle a la luna que baje un poquito más solo esta noche. Tus ojos verde aceituna harán que de una mis labios te rocen. Imaginándome toda la escena, copas de vino a la luz de la vela, cantándote esta canción a capela, comerlo después de la cena. Mi cama ya lleva un rato fría, no te lo tomes como indirecta, te llevo pensando todo el día, voy a darte la noche perfecta. Mi cama ya lleva un rato fría, no te lo tomes como indirecta, te llevo pensando todo el día, voy a darte la noche perfecta. Si supieras cuánto tiempo he esperado, creo que fue demasiado, aguantando este sentimiento. Nota que estoy acelerado, que estoy envenenado, y la cura solo son tus besos. Ya yo me cansé de esperar, voy a salirte a buscar, ya no quiero ir más despacio, despacio. Un barquito para navegar en el medio del mar, es que siempre me la paso, la paso. ¡Buah! Es que claro, subió a temperatura aquí do plató. Es una Rubén. cosa, es un baile muy sexual, ¿eh? ¿Tú sabes bailar así, Taíno? Bueno, un poquito, un poquito. Podemos ensinar, A ver, haznos una demostración ahí, Taíno, con ella. A ver, baila. Ole, venga. Dale ahí. Pero bueno, Oye, a ver, un cachillo de ¿Cómo se canción. hace esto? A ver. A ver. Voy a pedirle a la luna que baje un poquito más solo esta noche. Pues si no sé. Tus ojos verde aceituna harán que de una mis labios te rocen. Un aplauso fuerte. Bueno. Es que esto semella Unas clases, sincero, Taíno, unas clases. pero... Una clase más. Como nosotros. Tania, que esto A mí semella pareceme- sincero, pero non, A mí pareceme complicadísimo, o sea, eu son nefasta bailando bachata, bueno, no resto tampouco é que sea moi boa, pero bailando bachata, de verdad, a mí pareceme un tipo de baile complicadísimo, porque isto de entre ser sensual, mover o cu, a cabeza, a mí se o cu me vai por un lado, a cabeza vaime por outro, non dou gestionado, Fixéstelo de maravilla. Se pode practicar, Tania.
Moi sensual e moi bonito. Esto tienes que saber y tener sexualidad en el cuerpo. Sí. Tiene que gustarte. Porque con estos movimientos que hay es sexualidad. Ela tamén. E ti tamén, Dios mío. Ela lévate no baile. Solamente bailades bachata? Outros ritmos de todo, bailamos de todo. Ritmos Cando vamos por latinos. aí bailamos de todo. Bachata, salsa. O sea que si pasades a mañán, por exemplo, igual sorprendendenos con outro ritmo, non? Pode ser que sí. A nosa especialidade é a bachata. Eso é o que quería saber, vale. Que son os tendes como parella de baile? Como, que dixes? Que son os tendes como parella de baile? Soños. Que soños? Eu vou ser sincero nisto. Eu non teño un sono, eu sei que vou dedicarme ao baile nun día. O sea, non é un soño, sei que vou conseguilo. ¡Ole! Esa é a actitude, sí, señor. Claro que sí. Sei que vou tardar o meu, porque claramente non é da noite a mañán, pero sei que vou conseguilo. E vou facer todo o que poida para conseguilo. Pues moi ben. Esa é a actitud. Mira, dice un refrán, el que la sigue la consigue. Sí, señor. Sí, total. E ti, imagino que tamén. Sí, a ver, eu son na relación son a que vou un poquinho máis con medo, pero ele o ten moi seguro, ele é o que me levanta e me di que o vamos conseguir, temos os nosos traballos, é como un hobby, pero bueno, nunca se sabe. Claro, que o vosso soño é dedicarvos profesionalmente a bailar. É verdad. Pois a ver se este é o primeiro chanzo para conseguilo. Noraboa por este numerazo, correda aí o backstage e moita sorte na semifinal. Estou xa con Simón, un aplauso. Porque os enxuntos que a min isto encanta metemos de novo Masia, xurado. Ademais, todos os que pasaron por aquí tamén eran nenos. Bueno, houve algún adulto, non sei, pero quedámonos aí cos nenos e fixeron de maravilla. Estou segurísima que Simón tamén. Claro, Simón, 12 anos de Fene, estamos viendo. En fin, dende cando che gusta a Masia? A min gustame a Masia desde os 5 anos, pero dediqueime máis profesionalmente desde os 10. Profesionalmente, Sadí, Pili e todo, Sí, estaba mirando eu na súa ficha que gracias aos reis, non, que che regalaron o Masia Borrás, que era daquela, eu tamén non tiña desde pequena, eu tamén non tiña, pero non se me dou por aí, por facer Masia, e mira que máis de algún gustaríame facer un desaparecer, non vai a pensar, pero non será a Garbanciña, non? Non, a da Garbanciña vou deixar tranquila hoxe. Bueno, Garbanciña que notase que os hai invitado. Sí, estáse portando ben. Está ose, vamos, como a seda, non se escoita. Queríades algo en especial? Hola. Porque lle podo pedir a este chico que vos faga desaparecer, Bueno, Garbanciña, por favor. Bueno, pasáchelo ben hoxe no programa. Rocío, estou con outras cousas, chao. Bueno, adiós. Non se lle pode preguntar nada. Bueno, esto sempre é así, José, o sea, estou con Garbanciña. A quen admiras de magos? A todos en xeral. A todos en xeral, non tes aí un que che guste máis que outro? Non, gustanme moito todos. Gustanche todos. Que nos vas a facer esta tarde? Unha maxia cunha baralla deseñada por min. Anda. Pero debuxada por unha compañeira da miña escola. Un saúdo para Carmen. Claro que Veña, sí. pues deixamos a Simón que faga o seu número. Un aplauso moi forte para él. Para quen non me coñeza, eu son o meigo Simón. E vou vos facer un xogo de habilidade, son cousas do directo, de habilidade, pero tamén con moita maxia. 4 moedas que as podes encontrar nun anticuario, 4 por 1. E 4 cartas de meigo. Imos colocar en riba de cada moeda unha carta. Moi atentos. A última quero que sexa a viaxe máis impresionante. 3 moedas. Este é o xogo do meigo Simón.
Impresionante. Me queda sin palabras. Sí, súbonos a pouco. É que súbonos a pouco, de verdad. Tania, oxalá pudiéramos viaxar así como as monedas tío, así, Tenerife, así, Sí, no, oxalá eu fixera aparecer monedas así todos os días na miña casa. Así suelto todos os días. Oye, xamón. Xa estás pensando no xamón. A verdad que teño fame. Simón, véndote, estaba tan atontada véndote e abrallada do que estaba facendo que me chegou a pouco. Sí. Eres autodidata, o sea, ti aprendes a maxia por ti mesmo. Non vas a ningún sitio, a clases, ni nada. Algunha vez a algunhas conferencias de magos na Llave Encantada, que é un sitio da Coruña, un saúdo, e pouco máis. A mí encántame o saber estar que ten no escenario, como se manexou facendo truco e a educación. Sí, de verdade, deixáchesnos abraiados, Simón. Mira, teño unha curiosidade. Eres xoven, aínda queda tre carrera. A maxia que te gusta e que queres facer no futuro, cale? Maxia así de cerca, pequeniña ou cousas máis grandes? A min gústame toda a maxia. Toda a maxia. Moi ben, vale. Estupendo. Bueno, hijo, como eres muy joven, tienes mucho futuro, pues nada, sigue practicando mucho hasta que lo domines. Eso O que el queira, claro. Que hagas magia. Magia borrar. Eu vim aquí, Simón, hola Simón, coleime aí por detrás mentre estabas falando co xurado, porque estou aquí co teu pai, que caía se llamaba, mentres vías o teu fillo. Moi boa tarde. Moi buenas tardes. Sí, claro, como no. Buah, é que deixou, no, Simón, mira o que dicía ahora José, estábamos todos que soubonos a pouco, como dixo Pili. Que ben o fai. Sí, se reserva para ver si sigue en el programa. Que ben, que maravilla. Vou falar tamén coa túa nai, que está por aquí, que ademais é maravilloso porque creo que vos apoiades moito a Simón nesto da maxia, non? Sí, non nos queda outra tampouco. El insiste, mírame isto, mamá, por favor, este. Bueno, a verdad que eu fai ben. Non é porque sexa a súa mamá, acabades de velo, pero... Bueno, eu imaginome a Simón na casa coas cartas practicando cando vendo cole, sí ou non? Sí, a todas horas. De feito, estaba aí que lle decía eu polo baixo, ti ves que os que bailan estén bailando, porque estaba coa moneda, con non sei que, con non sei canto, ti ves o que canta que está cantando, para de hacer magia na silla. Descansa un pouco. Non paraba, que si la ves, ahora non la ves, ahora la ves. Que ben, que maravilla, estás aí tamén coa tua filla, non? A tua irmá, tamén super orgullosa, guapísimos. Bueno, que fantasía, Simón, que bonito, con toda a familia aquí apoiando. O sei que falamos ademais de importante que a familia, non? Para apoiarse sempre. Pois Simón, noraboa por ese numerazo, corra aí detrás do escenario e moita sorte na semifinal. Saudábamos a Nerea antes da publicidade. Hola, que tal? Como estás? Hasta aí o xurado preparado para verte, o sei coa presenza aí de José Salazar, el taino de los chunguitos, que está nos acompañando no concurso. E falábamos antes contigo, Nerea, de que o teu camiño na canción, pois que ao principio non foi doado, non? Porque tiveches que loitar un pouco que nos pasa tamén contra os nosos medos, as nosas inseguridades, en fin, vimos ese percorrido, o sei como van esos nervios, ese medo escénico. Pois iso é unha batalla que se ten que loitar cada vez que subes a un escenario, non podes perder nunca de vista que esa sombra está aí detrás de ti. Cando fas, tes que intentar pensar en que o fas porque che gusta, porque o disfrutas, en dar sempre o mellor de ti. Vos isto como artistas entendedes que poida suceder? Eu teño pánico escénico. Ti, Pili? Sí. É que creo que é un mal que non se temos os nota, artistas pero sí, eu sí. Eu, por unha experiencia que tuve, inda que me tratei e todo, é moi difícil de superar. Pero eu sí, parezco que me como o mundo, porque o penso, eu creo que xa o contei aquí, unha actuación que me saleu aí chunga, que estaba mal, que me quixen facer a valente, unha con 39 de fiebre, con placas, mocos por todos, non había máis mocos dentro de mí, entendes? E quixen actuar, empecé a primeira canción e dixen, esta menda non pode. E que a xente che pitara, che silvara, que che dixera fora, cando estás empezando, iso é matador, de decir, tierra trágame,
me quedo en mi casa, quedo e non volvo a salir na vida. O sea, que despois... Pero hai cantos anos tiñas, Pili? Tiña 18, estaba 18 comenzando. anos. Sí, sí, sí. Pero ese pánico escénico nunca me pasó. Eu, por exemplo, quedeime completamente sin voz nunha actuación cando estaba na orquesta Abanico, porque meteuseme na cabeza, estábamos nun restaurante, meteuseme na cabeza durante a actuación de que unha rapaza se estaba rindo de min todo o tempo, se estaba rindo de min, empezouseme a comer a cabeza, e quedeime totalmente sin voz. Despois tuve un ataque de ansiedade e tuveme que tratar, porque ese foi... Eu non sabía o que me estaba pasando, era a miña primeira vez dun ataque de ansiedade e foi iso, o sea, completamente afónica, non podía falar despois diso, o sea que eu creo que todos nalgún momento pasamos, aínda que despois nos facemos os valentes, pasamos apuros. E artistas tamén de primeiro nivel, como Pastora Soler, que está sabidísimo que lle pasa isto, Angie Fernández tamén pasou polo mesmo, o sea que é un problema nos artistas que é bastante habitual, o que pasa que o traballamos para poder levar a cabo a nosa profesión e, como día, lo que máis nos gusta. Eu iba a preguntar a José, pero xa nos dixo antes que era o home máis tranquilo do mundo, cando se subía ao escenario. Estoy escuchando. A ti nunca te pasó eso, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo con lo que estáis diciendo. No, pero que nunca te pasó, nunca tuviste o pánico escénico, ni... No, yo gracias a Dios nunca me quedé afónico. Le di gracias a Dios, nunca me quedé afónico. He tenido a lo mejor una faringitis, cualquier cosita, un problema, pero que no me quedaba afónico. Pero miedo nunca. así de salir al escenario y que tuvieras una situación de miedo, decir, uy, me quiero ir, no quiero. No, a mí no me, nunca te pasó. A mí no me da miedo. Ajá. Pero de todos os xeitos, a mí pareceme importantísimo que artistas da vosa talla visibilicedes iso, Sí, sin problema ningún. que sucede Nerea, porque ose Nerea ten a valentía de contarnos esa historia e o que me gusta máis das ferramentas que utilizaches para superarte, no ese apunto a teatro, non me rindo, Hay que como echarle valor, tampouco hay que echar fixo valor. Pili, exacto, e tirar para adiante. Así que un aplauso, por favor, para xente valente. Claro que echarle valor, toro. Que hai neste plató, e nada, pois desexando Nerea escoitarte, que disfrutes sobre todo da actuación. Espero que disfrutades vos tamén. Pois seguro que sí. Nada, o plató é teu, un aplauso forte para Nerea. Graciñas. Why not take hold of me? Can you see I'm not good without you? Take my lips, I wanna lose them. Oh, take my arms, I'll never use them. Your goodbye left me with eyes that cry. How can I survive a You took the path that once was my heart. So why not take all of Moitísimas gracias. Ay, ese suspiro final, qué bonito, ¿eh? Muy bien, muy bonito. De verdad que muy bonito, me ha gustado. Muchísimas gracias. Aparte que me lo digas tú precisamente. No, pero que aparte de eso, que muy bonita, tienes la voz muy bonita, muy agradable, muy bien. Un timbre muy bonito, sí, sí. Muchísimas gracias. E notase moito que detrás hai estudios, se nota que estudiastes teatro e canto, porque notase que hai unha técnica, sabes utilizar Intento os que teus estea aí a técnica. Notase, de verdade que notase. O sea que moitas felicidades. E con respecto a problemas, se ve que o tesa solucionadísimo, sabes? Sí, ainda que así falando parece que estás nerviosa, vinte súper tranquila na actuación, moi correcta, o que dixo Rubén, vinche moito traballo detrás, súper afinada, as melodías, de verdad, tes un timbre de voz fermosísimo, enhoraboa, Nerea. Moitísimas gracias. Que ben, Nerea, pois nada, corra aí o backstage, gracias e Chao, moita sorte gracias. no final. Mirades a con quen estou os nosos seguintes concursantes. Que pasada, Alejandro María, benvidos asuntos. Bueno, nai e fillo, Tania. Como? Nai e fillo. Como que nai e fillo?
Eu dixen, bueno, serán compañeiros. Ou irmáns. Ou irmáns tamén podía ser. Bueno, antes de nada que estades guapísimos, que me encanta o vosso look, de verdad. Ahora, sigo dicindo que non sei como sodes capaces de estar con eso na cabeza. Eu teño un moño hoxe e xa me costa aguantar del. Claro, que é ese tocado fermoso que levas, María? Chámase regueifa e neste caso pois típico da zona de Carballo, Santa Comba. Entonces as regueifas eran unhas pezas típicas que se bailaban nas bodas e os padriños da boda, ao rematar, na saída, pois bailaban en homenaxe aos mozos. Entonces en algunhas zonas levan simplemente o bolo e un bolo de pan o que van aquí dentro e neste caso, nesta zona, pois metían o bolo, envolvían nun mantón e o metían nunha cesta e vai decorado. Normalmente vai decorado con cousas doces porque despois as cousas doces acábanse e se lle daban á xente que estaba ali mirando. Ai, pois se puidéchelo traer perfectamente de cousas doces que nós somos aquí de lengüeteiras. Qué fermosa esa tradición. Bueno, logo contádesnos como é isto de bailar nai e fillos, lle metiches a el o gusaniño, pero eu estou desexando velos actuar, verdad? Sí. Pois nada, que soe a música e un aplauso para vos. Qué bonito, qué fermoso fixestes. Bueno, a mí flipame sempre o do equilibrio na cabeza con esa regueifa. Pili, buah, unha pasada, Quen lle inculcou o baile? María, ti a él a ti? Que era nena e, bueno, como anécdota bailei os xoves e tiven ales o sábado, o sea que... Como? Sí. Mi madriña. O sea, bailaches un xoves e deches a luz un sábado. Nun ensaio, estaba embarazada e o sábado naceu Ales, entón naceu bailando xa. Claro, o sea, que o teu estaba escrito, xa. Sí, un pouco, sí. Buah, o sea, e ti dende cando levas bailando? Desde os 4 anos, máis ou menos. Claro. Porque non puido antes, que senón, vamos. Xa naceu bailando. Ai, Dios mío, xa tardaba. Boas tardes, que ilusión vos fai escoitarme sempre. Unha cousa loca. No, hoxe vai a tocar yo noso invitado. Menos mal, José, porque sempre me toca a probar a regueifa. ¿Qué digo yo de este baile, dice? No, bueno, bailar, si queres ir a bailar xa, entonces adelante. Pero veña, proba a ver. ¿Que baile yo este baile? Sí. No. Claro, que regueifa na cabeza. Que pruebes aquello en la cabeza, a ver ¿Quieren si que lo das pruebes a ver si tú eres capaz de aguantar eso en la cabeza como hace... Ay, que esto pesa, Veña. Sanar algunha vez neste programa. Veña, Pili, axúdalle, nos que explicaron que vexo verde. É unha cesta. Queren ver se es capaz de bailar con esto posto aquí en riba, ¿no? Mira, xa que van os dous que bailen os dous, ¿no? Ah, claro, que ponse eso primeiro. ¿Para esto? É que esto... Cuidado. A ver. Ay, que aliamos. José, non baixes a cabeza, Cabeza reta. Está reta, está aí. Sí, la tengo recta. José, que se cae. subímolo nunhas escaleiras, Es que pómolle unha a ver. regueifa na cabeza, o se vai seco completo aquí de eso. Hombre, axúdame que vir con todo.
Eso se cae. Claro, es que es muy difícil. A ver, márcate un paso. Dame, José, márcate. No, pero pon la música. Pon la música. A ver, va. Ay. Ay, mira. Bueno. Bueno, es que es muy difícil. ¡Venga, Pili, arriba! Que no sé, ven para acá, ven a bailar, ¿eh? Venga, Pili. Es que esto es muy difícil. Un aplauso, por favor. Es que esto es un poco difícil, ¿eh? Es que esto es difícil. Es difícil. Hay que practicar. La verdad. José, hay que practicar. Esto hay que practicar, pero es mucho. difícil porque además del muchos fermoso, años. que es muy Muchísimo. bonito, es que esto pesa. Garabanciña, Sache, vale, ¿eh? Garabanciña. Vaste librando, Rocío, vaste librando, o sea que... Galadiña. Vale, cálome. Bueno, pasástelo ben. Sí, moito. Entendo que estades moi acostumados a bailar xuntos, non? Sí, é verdade que sí. Que ben, notas esa compenetración, ese agarimo que vos mirades. Así que nada, grazas por regalarnos o voso arte, corred aí o backstage e sorte na semifinal. Pois nada, xa estou con Lucas, o noso seguinte concursante. Benvido, como estás? Bueno, un pouco nervioso. Sí, estás nervioso. Sí, a verdade que sí. Pero que, a túa primeira vez nun plató? A segunda. Ah, bueno, xa, xente con experiencia. Hola, Lucas. Boa tarde. Hola. Que tal? Con que viñeches? Coas miñas primas e as miñas amigas. E as túas... Vexo... Bueno, si vemos aí... Unha cara coñecida. Unha de pase directo, María. Pero bueno, María, ven para acá. Un aplauso para María, que foi o noso pase de ouro. Aquí da segunda tempada. Pero que sodes amigos ou como? Sí, somos mejores amigos y vine a acompañar. Animáchelo, tía, que se presentase. Sí. Animáchelo, tía. Claro, Qué es, guay. es que además estuvo a pensar que él también vio También apoyarte vino, a ti. sí, sí. Claro, Ah, claro. sí, amigos, ti amigos. estiveches. Estuve de público. Bueno, como viviches a actuación de María? Pois se fixo moi ben, super guai. Bueno, e hoxe como crees que o vai facer el? Genial. Que importante tamén, sempre falamos da familia, pero que importante tamén os amigos que teñas sempre aí o Ya que te apoyan, apoio, ¿verdad? ¿verdad? Sí. Sí. Porque vernos cantar, ¿no, Lucas? Sí. ¿Qué nos vas a cantar? Miedo, unha versión, bueno, de M-Clan, unha versión de Amaya. Ay, qué bonita. Esa é moi bonita. Moi bonita. Sí, Pues sí. non teñas medo, ¿Qué te dirías ahora, María? Que disfrutes, que es lo mejor. Cuando tú te pones en un escenario, lo importante es disfrutar y el resto es secundario. Así que disfrútalo al Moi máximo. bendito, sí, señor. Qué bonito. Sí, señor. Pois pouco máis que dicir. Oh, que bonito. Pois nada, con esa aperta de María, moita sorte a disfrutalo. Un aplauso para él. Oigo tu voz siempre antes de dormir. Me acuesto junto a ti y aunque no estás aquí, en esta oscuridad, la claridad eres tú. Miedo de volver a los infiernos, miedo a que me tengas, miedo a tenerte que olvidar, miedo de quererte sin quererlo, de encontrarte de repente, de no verte nunca más. Miedo de volver a los infiernos, miedo a que me tengas, miedo a tenerte que olvidar, miedo de quererte sin quererlo, de encontrarte de repente, de no verte nunca más, de no verte nunca más, de no verte nunca más, de no verte nunca más,
verte nunca más. Buah, rapaces, mira, tes a Tania a punto de chorar. Sí, porque é unha canción que me encanta, que ademais sempre quixen cantar e nunca fixen, a verdade, pero é unha canción preciosa e aínda que... Anímate a cantar un cachiño. No, que non o sei, carajo. Bueno. Non a sei, pero... Así quitabas o Josanillo ese. Sí, vou a preparar un día, se me deixades para cantala aquí xuntos. Preparámola. Pero sí que é certo que, aínda que me gustou moitísimo o teu timbre de voz, que así moi sensible, moi tal, correxiría un pouco que eso é cando te soltes, cando teñas máis confianza en ti mesmo e tal, un pouco pois a postura, porque cantaches así como un pouco encorvado, pero sí que é certo que o que notei é que cantaches co corazón e iso tamén é o máis importante. Fixéchelo moi ben, de verdade. Lucas, esta é unha voz fermosísima, o que se está dicindo Tania é moi certo. En vez de encorvado, cantacha casi toda a canción cos ollos pechados. Sí. Eso. Non querías ver a nadie, lógicamente, pero intenta corregir eso. Erguido sempre, cos ollos abertos. Cando un pisa un escenario ten que ser consciente de que veño a por todas, e aquí estou, está o mellor do mundo, e punto pelota. Claro que sí. Rubén. Eu, Lucas, vin que igual estaba un pouquiño desconectado a parte interpretativa coa parte vocal. Gustoume máis a parte interpretativa, creo que estabas metido no que estabas a dicir. Quizáis o vocal, con traballalo un pouquiño máis, estarían a par e a actuación subiría moitísimo, ganaría, sería máis potente. Pero es que tes 16 anos, estou a ver. Entonces, para min, para dar que tes, está perfecto. Claro que sí, O importante é que é o camiño que estás, vale? José, non sei se lle quero dar un consello, un consejo. Yo te he visto un poco nervioso, que sí. Se te da que estaba nervioso. Pero bueno, oye, es la primera vez, oye, pues sigue cantando, que así lo harás bien algún día. Claro que sí. Pues nada, con esos folgos, ese bo ánimo, ese aplauso do público de Xuntos, corra aí o backstage, porque Pili, de novo, non vai ser fácil, A quen apear para a final de mañá? Pois é que é moi difícil, Pili. Sí, é que é o que estamos comentando últimamente, o nivel cada vez é máis alto, dannos moitísima pena que sempre marche un, pero alguén ten que marchar. E sempre vamos a escoller o máis débil, o que menos nos encheu pola vista, o que menos nos transmiteu, pero non é que non o fagan ben nin mal, sino porque o nivel é moito máis alto e nós temos que votar a un esta tarde, pero con todo do noso corazón, e témolo complicado esta tarde. Pois sí, bueno, ainda tendes uns minutiños para pensarvos a vosa decisión, porque agora que van a ser as 7:30 da tarde, chega outro dos nosos momentos favoritos do equipo de Xuntos, que, bueno, hoxe tiñamos Special Edition, sabiron, porque tiñamos a nai e filla, que, bueno, pois que neste plató decidiron as dúas pois cambiar, Milagros e Lourdes, pois facer ese cambio por sen manos da nosa estilista María e dar un xiro de 180 grados, así que imos a recibir a María cun forte aplauso. Ai! Mirade como vengo. María, ven aquí, madre mía, María. Estoy sudando de verdad, de verdad. No me dou tempo. Mira os brazos. Ven a lavaros. Mira como estou. É que nada, que Santi sala así como sea, sal como sea. É que María, porque non a vedes na casa, pero que María está detrás do plató onde temos aí esa sala de peiteado improvisada, porque xa sabedes que os nosos concursantes non poden verse, non teñen espello, e María non para. Está toda a tarde que vou polo tinte, que vou pola tesoira, así sen parar. E non é o mismo que estar na peluquería. Que ten na peluquería unhas mans que che axudan co papeliño, agarran o papeliño, lavan a cabeciña, e aquí non, aquí todo é. Bueno, pero contame, a ver, María, ven aquí. Foi maravilloso, foi como estar na sala da casa. Quedaron moi guapas, pero aparte de eso foi tan bonito estar con elas toda a tarde aí, unha mirando pa outra con uns olliños,
E logo creo que están espectaculares. É que son maravillosas. É que dicía antes Belén, non é que son guapas por dentro. No, Eso había que facerlles aí un apañiño dos teus, e xa está. Porque foi moi bonita esta tarde, emotiva, bonita, e elas quedaron, pois, espectaculares. Que ben, pois nada. Vamos a velas. Apagamos luces do plato. Venga. Veña, que chega o momento favorito. Aí, nada, 7:30 da tarde, apagamos luces do plato, apagamos monitores tamén, e dámoslle a benvida a nai e filla, a Milagros e a Lourdes. Un aplauso. Madre mía. Madre mía. Buah. Estou sen palabras. Pero isto que escándalo este? Eu que sei, como non sabemos nada. Madre mía, madre Elas como mía. non se viron, Buah, Pili, esto es espectacular. Ai, eu necesito que me ilumine. Que nos dé luz. Que Dios me dé Veña, luz. va, equipo, va. Non imos facer agardar máis na casa nin a elas. Veña, mirad ese monitor, rapazas, porque elas son as novas Milagros e Lourdes. ¡Ah, que sí! Sí que valeu a pena, sí. Pero bueno, qué guapísimas estades. Como vedes? Hoxe hai cena, hoxe hai cena. Hai cena, é outra primicia. O viernes marcho a Sevilla, que fajo 49 anos de casada. Pois mira que guapa que te vas, oye, a Sevilla. ¿Verdad? Xa levas, tío, color especial. Bueno. É que antes víamos como chegastes fai nada, un par de horiñas o programa e como vos deixou María, a verdad que sí, despois de facer a súa masia espectaculares. Como vos vedes? De verdad, porque elas, claro. Sí, mira de que diferente. Mira que guapa estás. Que ben che queda o rosa, Sí, quedalle moi ben o color. A cara, dalle moita vida. Negra, eu dixo, ya quedan mellor os colores claritos. Claro, es que oscuros. Pois, esa pena. Sí, estás, bueno, que xa oe. Pero está... Pero ela decía que estaba tan nerviosa, que se sentía tan tímida, e que en cambio vai encantadísima. Entonces a xente que se anime, porque o pasamos moi ben todos xuntos. Claro que sí. Nai e filla picábanse aí detrás en plan... Bueno, querían chivarse, e mentíanse, bueno, facían un pouco de trampa, verdad? Había un verde. Claro, había un pouco de trampa. Y dándolle emoción aí. Pois nada, estades contentas? De verdad, sí. Pois nada, non sempre tamén de tervos aquí no programa. Público que... Está guapa, Eso aí o marido? Non, teño cerquiño, que vivemos cerquiña, pero... Ai, cando chegues a casa. Que? Que te abraza, te abraza y te as portas abertas de arriba. Hombre, claro. Vai de vir buscar aí. Veremos si nos abre a porta do coche, si non nos conoce. Ai, eso é verdade. Ai, non nos conoce. Que vos leve a tomar un churrasquiño a noite e tades guapirmas hoxe. Home, por Dios. Claro, eso vamos, efectivamente. Bueno, rapazas, moitas grazas por vir, por porvos aí nas mans de María. Esperad un momento porque imos a conectar con Noelia. Bueno, 9 10 points para María sempre. Un 10. Gracias. Vemos aquí os concursantes de que tivemos moito nivel hoxe no programa e creo que non o van a ter nada fácil o noso xurado. Pero eu antes do noso veredicto que quero facer de corazón de parte de todo o equipo e darlle as grazas a este pedazo artista que estivo esta tarde compartindo con nós o seu tempo, o seu arte, José Salazar. Gracias de verdad, esta sae a tua casa. Pues nada, que muchas gracias por contar conmigo en este programa tan maravilloso y nada. Y nos volvemos a ver otra vez si Dios quiere. Hombre, seguro. Un beso. Seguro. Y de momento dalle soporte moral aquí o xurado porque vaya veredicto imos a terose. Madre mía, empezan as valoracións, non podemos perder máis tempo. Como presidenta volvo a decir que
simplemente isto é un concurso. Que se vaya hoxe, que siga aspirando igual por esas ilusións, porque eu, como digo sempre, eu presenteime a 3 concursos, 2 perdinos e eu non ganei. Estou aquí. Eu non ganei nunca ningún. E os 2 primeiros foi os que perdín, ganei o último, pero nunca me din por vencido. O sea que luchade polo que queredes. Ser cantante, ser bailarín, ser mago, ser baile tradicional. Luchade polo que queirades. Este é o concurso, sabedes que un ten que marchar esta tarde de todo corazón que nos doi, pero vamos cas valoracións. Veña, empezamos por María, Tania. María, a min namoráchesme dende que entraches no escenario con ese sorriso, con esa forza. Aquí pon que eres seguidora do combo dominicano e do París de Noia. Pois eu quero facer un chamamento e é que este verán veñas a ver o grupo Tania Beiras e subas a bailar Mentirosa e a cantar Mentirosa con nós. Que che parece? Moi bien. A min encantáchesme, un 9. Ole, ese 9 para María. Rubén. María, coa actitud que tes, xa tes, vamos, puntos gañados aí, ahora solamente que sumarlles pois o que fixeches na actuación. Entonces, eu creo que un 8. Moi ben. Esta tarde está moi ben. Un 8 para María. María, que nadie che perda esas ilusións que tes, porque xa dixen antes, eres cañón da orquesta. Un 9, cariño, esta tarde. Ole. Gracias. 26 puntos para María, empezamos forte. Imos coa nosa parella de bachata. Tania. Eu xo digo sempre, a bachata pareceme complicadísima de bailar e eles fixeron estupendamente. Además, é que, respírase un amor aquí con eles dous. Están tan namorados, sempre abrazadiños, bicándose. Que maravilla, eu vou vos a dar un 8. Porque fixeste desde maravilla. Laura, Víctor, antes decía a Víctor que él tenía claro que iba a ser bailarín, que sao, que ti a veces deixabaste arrastrar por él. Bailando incluso tamén notábase eso que deixaste levar por él e ás veces tamén tes o poder de levarte a él contigo. E gústame moito esa complicidade. Dobos, un 7. Un 7, que ben. Pili. O que dixen antes casi é o que vas a seguir facendo ti, meu rei. Era o teu nombre, Víctor. Adiante, un 8 esta tarde. Que ben. 23 puntos para a nosa parella. Simón, o noso mago de hoxe. Simón, Tania. Que tal? A mí encantoume moito a túa posta en escena e a teu saber estar, pero ti sigue loitando, que o decía Pili. Hoxe pase o que pase aquí, todos sodes uns artistazos, vale? Eu vou dar esta tarde un 7. Un 7, que ben. Rubén. Simón, encantoume o truco. O único igual pequeño detalle que se quedou un pouquichiño corto, vale? Entonces, por ese motivo, un 7 esta tarde para ti. Moi ben. Pili. Simón, sigue practicando, por suposto, sigue practicando porque ten moito futuro. Si che gusta, aposta sempre por o mundo da maxia, que eu vixo tamén moitísimas posibilidades. Pero esta tarde vou che dar un 7 tamén. Moi ben, bueno. 3 setes, esto significa 21 puntos para o noso mago. E imos con Nerea, que nos namorou a todos con esa historia de superación. Tania. E ti que dices historia de superación, eu solamente quero darche a noraboa por conseguilo, por facelo tan ben, por facernos disfrutar esta tarde do teu talento. Vouche a dar un 9 porque de verdade que para min estiveches perfectísima. Buah, moi ben, un 9. Rubén. Nerea, eu teño moitísimas ganas de ver que máis podes dar. Entonces, por ese motivo, vou a darte un 8, a ver se mañana volves e vemos que faz, vale? Que ben. 8, Rubén, Pili. Sí, a mí gustame a xente que se supera día a día para intentar facelo mellor e vencer os seus medos. Eu, pola miña parte, un 9 tamén esta tarde. Que ben. 26 puntos. Esto se vos parece... imos a facer un reconto, porque temos aquí un empate en cabeza, creo. María, 26 puntos para a nosa cantante nova. Laura e Víctor, 23 puntos. Simón, o noso mago, 21 puntos. E Nerea, 26 puntos tamén. Temos un empate en cabeza, temos a Simón aí con 21 puntos. Buah, esta cousa moi emocionante. Imos con nai e fillo, con esa parella
de baile tradicional. Tania. Bueno, a mí encantoume o voso baile, que era unha regueifa, non? Dixérades, gustoume moitísimo o voso look, de verdade, nunca me imaginei que fosedes nai e fillo. Gracias, de verdade, sempre decimos aquí, gracias por achegarnos a cultura galega aquí ao plató de Xuntos Quero Ser Artista. Sodes maravillosos. Eu vou vos a dar esta tarde un 8. Un 8. Pouquiño máis que o añadiro de Tania, encántame esta mistura de vestiario, un 8. 8 tamén, Pili. A mí pareceme tan admirable que unha nai lle inculque a seu fillo as nosas raíces, sobre todo o baile tradicional galego, e que o fillo queira ir, porque agora, claro, ao xogar ao fútbol, supoño que tamén xogar de vez en canto e tal, pero que sigas con estas tradicións a min emocioname e gustanme moitísimo. Eu vou dar esta tarde outro 8. Outro 8. Buah! 24 puntos, esto ponse interesante, madre mía, quédanos só unha puntuación, vamos, reconto, veña, va, un reconto rápido para ver como vai a cousa. María, 26 puntos, temos ese doble, un empate doble en cabeza. Nerea, 26 puntos, Laura e Víctor, 23, Simón, 21, Alejandro e María, 24, buah, conseguirá Lucas máis de 20 puntos para volver mañá? Buah, Tania, a ver. Lucas, de verdade, tes 16 anos, tes moito tempo por diante para seguir mellorando, aínda que hoxe o fixeches de maravilla, e vouche dicir unha cousa, no mío non debería dicir, pero sou o teléfono, chegoume un WhatsApp preguntando cantos anos ten Lucas, porque de verdade que xa vale para estar nun escenario, vouche dar un 8. Lucas, 7 para ti esta tarde, Pili, vale? Lucas, eu tiña dúbidas. Pili, que estamos a fora de tempo. Xa sei, pero quero que si mañán ves que cantes cos ollos abertos. Perfecto? E sin pé de micro. Un 8. Esto significa que temos que despedir a Simón, que magua, pero non pasa nada porque pasámolo moi ben. E a vida, xa o sabedes, dicímolo sempre, é moito mellor xuntos. Moi ata mañá. Sigue sin problema, pa' que bailen esa. Everybody muévelo, todo el mundo grite. Sigue sin problema, pa' que bailen esa nena. Ok, esa nena, ojeando revistas de telenovela, se quitó el camisón, por su piel penetraban los rayos del sol. Me quedé pasmado cuando esa princesa pasó por mi lado. Se quitó el camisón y a tu lado quedaban los rayos del sol. Ahí está. El tiburón se la llevó, el tiburón. Ahí está. El tiburón se la llevó.